Tong ai boleh di baropi singa hari kapor bom ta haga kertem try bro no panim singa ucupi Jesus ni mahini gisi gede gisi haga bagi sopo gede gisi do kado gede gisi haga bangiran kam bangini alam ke gospel ke jong Jesus lada pila itu Jesus ke jing bejupi lada pai pila pediang yo try Jesus pila share de jipni bejong try kala dei kapor ye pi bro singa ye kamaniala ye gospel ke jong Jesus namara datang ke gospel ke jong Jesus ke balapan pelai ye ki babun ba ki besin bokodor ki besate syak hom hagapo ke babun zat ke bagi sate syakom datang ke gospel jong Jesus ke balapan ajik sub jikben ye ki babun ki bru lara pila priang no try pila kala mun bat benta pisok sa ke jong ke jaga bapidon na kuat pada pidon yang sedang no banila ke gospel ke jong Jesus lara pipa la banila gospel prai ke testimony ke jompi nama ke testimony jopi kalong ke jing prai jopi ye ke jing le Jesus Christ ke jing perdalang Yesus ye ke jing ke jopi ke siang nama ba Yesus om dei banila ye ke gospel se ke jat driu baro andala de banila ke gospel se ke jat driu baro hanta kan kutno kini ke porok ke ye ila ke jongi mat ji provinsia na kata ke jila ye ke gospel ke long berun kam hado kata Wapsal pol om nagisti sinorong galano mankong at kodkabang kanriw. Naman ng sngewlehraiñ ye Gospel U Khrist. Napakalong gabor ublay kaban panim ya way pa way bangay ya ujilkong bat ya gribro. Wapsal pol hanay om ng sngewlehraiñ ban pla banyalap ye Gospel U Khrist. Naman pakalong gabor ye kaban pankala ya way pa way bangay om wapsal pol hanay usau tu ba Yesus ba Yesus la penkaladon ya kan gaji ngajung usau tu ba kan gospel ka don ya gabor ya kan penkaladon ya ki pat ki se ni bokodo ki ba pediam ya ka la ki snow bat ki pediam ya kan gospel ka jong Jesus kan gospel ka don ni gabor ya kan penkalaya ki ya kan sing ba si kapher ka ka kisha te sikum kapher hanu ga chaka ka bakidon hanu ga niam ka bakidon la ki bru yo snow ga gospel bat kiam ka ga jingai kin yo i ke jumpa kalaro ke gospel ke jong Jesus kilong kita ke jitham bathamai kin em kata ke jing balong kat kung gamon ke jomble wapso po ho kuleni ke te uso thu ba ke gospel kalong sha ke bor ke bapen kalano kong ye ke jing maju pat nak ta daw hadin ba Jesus la pen kalano ke jing jong Paul bat uni la kalalong ta unu yala bakhraw ni bakhraw ta bat lek ban yala ke jintil shanga bat shahi ibra singa ki balong ke jintil kibangin kiwi pat kita kibele kibonglong kibele but nakata daw na kwa orang kibotsia dada absol polong nam sngewlehraiñ ban pla ke gospel kadero yang ai pibigiru in om nam sngewlehraiñ ban pla ke gospel ke jong trai Yesus naman pakalong gobor ye kaban perkala ya way po way bangai hani ke gospel naman data ke gospel ke bala ai jipenim kibotsia absol polong dari pulih naga chiti naga chiti ke ba jong sha uti kalanong mankong berkot ke ba khadal naman kani gadang ngasyaru yakini eke hapreng ke jingla tu ke gospel ke jong Jesus uhapan yai nak masibon ki eke ke jingshak ben stopen deki babun jai ke jingshak ben stopen ke jingshak ben mat khamtam ke jingshak ben stopen ke jingshak sempat ke jingshak kawang mau sibon ki ba udai ban yai ba ke jingjuan rei uklem snow punur kumnu nama ba ulama ya Jesus ula shem ya ke jilpen ula shem ya ke jilpen ladun na kata kata pol oh ni nama kati kata nasya ya kini ke penbang wa apa yang kita ke bawa usha wong penbang nam sngewlehraiñ nama ngala itu ya uta bangalani wong penbang nam sngewlehraiñ wa den kini ke bangane banjak ba kan ke chim ke jana nama bangaya ke gospel ke Jesus penbang nam sngewlehraiñ nama ngala itu ya uta bangalani pitu em ya uta ba pingi let's say bila tiplut chang Jesus atau pidon em kata ke jine ba pitu em yu ke ten itu ke dengan tin ke ba dengan tin English kau intimacy pidon em kata ke jine ba Jesus ke bejat bila siam nem yo try haga do ke jing go jopi wa so pola ne wa penban nam sngewlehraiñ nama bangala itu yo uta bangalani na kata kata sngewlehraiñ wa deng ki eke bo dei ban ya ba dan pila itu Jesus kala de yanai pikir singa begin ya echprang bakam de jangan begin sngewlehraiñ ba deng ki eke bagi ma kan ke jing go jing
Ada gadai yang nanti mengingat Islam ban ialap yang gospel ke Jesus Christ. Upol pat nangit skem bo ulung bala banda ya kata ka bangalai ti hau nama hamar kata kasi. Whatso pol ni penban nam sngewlehraiñ. Nama dai mo banda ban kenerenga, dai mo ban pendon purom nga, dai mo ban yalam nga, nama lai ki ke cingen hau. Kata ke ke cingawan ke gospel ke cinga. Kada ke cingkut jingul ban but bet ban yai bet syapram. Kibo pat siap yo try, kibo pat itu yo Jesus Christ. Kino nga ban yai ban yalam ke gospel, la ki brim kret ben ki la ki syak ben stop ben. Hari kita ki brim ban itu syak Jesus Christ. Kila banyak syapram mar kila semua ya ka pot ke gospel ke popen kala dori ke cing cing. Na kata-kata makwa ban pensyuri pi pro singa baro pet ini video mta. Na pensyuri pi la pila ma yo try, la pila dia yo try. Pa ya kata stemri ke spi, ya ka jengkut kala ru ke jomble ke cing spi, saya ke perlu par jom ke spi. Hagi ye ke sem spi. Hinyu ke gospel ke don ke bor. Ya ka ban perkelaru ke wepat kim sem korot. Ya ka ban perkelaru ke bahaya ke sem ke spi. Ya ka ban perkelaru ke pa yang sem di khon ngifti ya kimi ki pa ke jom pi pro singa. What sngewlehraiñ re ya ishpang. Ialap ya ke gospel ke Jesus Christ. Namar bahwa haba pi ialap. Kani ke gospel ke Jesus Christ ke don ke bor. Ya ka ban perkelaru ya wait or wait pamit hana ke gospel. Bulan ko.